Pini chiti ni phai Troxiarni Dipu Arong Supi Rong Kimi Along Kedo Center for Studies in Karbi Language Pu Asahya Malong Chiklojon Thom Karbi Speaking Course Kacharli Jiaphan Karbi Lam Tasam Ketok Abang Longkam Teron Lapen Karbi Alam Kacharli Ji Abidi Tokbang Mondor Teron Professor Department History Estan Karbi Anglong College Hanjang Langso Sarsing Tiso Lothan Bang Educator Basic Training Center Bokojan Bikas Teron Assistant Professor Department of Assamese Bokojan College Atumpen Kacipadu Ponpen Ketok Pon Akitab CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singbe Lapen MEC Richard Togbi Atumpen Arideng Ingpu Pon Etlo Laso Kitab Kangku Panalong, Director Center for Studies in Karbi Language and Center, Longsing Teron Dipu, Tan Committee, Ward Commissioner, Sadhana Rong Pipi, Karbi Cultural Society, Maipu Chandra Singh Kropen Chenglok, Kaprek Manpeng Kiduatum Anta, Chetong Road. কাগজত মই আজি প্ৰথম হয় ইয়াৰ আগতে মই আছিলো মই এখানে ভালকৈ লিখিব তাতকৈ আপোনালোকে দুগুণ লিখিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু মই মোৰ কোনো mereka lama kita lagi langsung kamat apa siksi langsung tinggal di itu ye nanti MI high school ke dulu langsung ke 12 langsung dah dengan lewat kayak langsung Kaku pun dia pernah hasilnya pun ngomong sinong pilihan dia itu loh ada hak openan habis baik sana dia admission yang dulu itu tuh tekniknya dia ini cara Islami itu tekniknya dia itu dan saya kami itu kan dan local language kan tekniknya dia non say for example UPSC itu Asam ke dalam blok teh dia kaburi pun mesti alam dia mesti dia saja langsung kita kaburi pun dia lagi. Misalnya bisa polisi amai kami lagi ini punya lah kita semai ini punya lah mesti kerja mesti langsung kita jalan ini ngomong masih masuk blok teh itu nanti apa lagi sedang komunikasi sendiri kita pergi. Alam itu mana so asli ini kita sedang komunikasi dan karena itu nomor konsul sekali online sendiri itu deh dan kalau itu orang saya kami itu mungkin orang saya ada itu tapi kalau kita cakap tentang kepada ini karena lalu ini harus sih tandang kona lalu ramai orang itu tahu apa dia itu lalu kan dulu orang itu tahu mana kalau sudah itu mana apa dulu sih kalau turun kayak nang pielo lapen kenon Karbi Anglong school kedoan LP school pencenglok ME school high school up to high secondary school an ke imethang elamiki kapechan je phat lapen imethang elamaki thek vek neng je phat epopi nang ethan alam thek vek neng je phan sin tum je along tin school tame je Karbi language bangke kai introduce pan sini tum Karbi noton mas council pen claim pon bomlo deng pon bomlo lapen ke MIL tame ile tum alternative English aprang si tok muni tum ke kai ta Assamese si tok kale te Hindi si tok nong ke MIL tame kate Assamese nong ke MIL tame tum Karbi emithang alam pen tok dun nong lo dake MIL tame ason tak si high secondary ta tum kai introduce aphan ka bori pon bomlo lapen pini tame tum nadak lo tame etum MP ka high pen tum ingpu pon lo lasi laso ceng nasi itu klaim pon la pen Karbi Anglong high school 3000 plus to surige thom school an sose Karbi Anglong itu laso ji national education policy ateng ben pulong te je emethang elamiki thek vek nang ji dak emethang elamiki thek vek ni local language thek vek nang pula so teng ben si ini tum tame December anjong sitang lo pulong te Karbi Anglong penan high school ke litum mangke etum Karbi teacher itu pidun long iko lapen Karbi Anglong ke penan warenga warsai bangke ele long iko editorial board che seng nei puse senget lo syllabus nang pidun lo lasot tingsi munning 2021 aning kan pen Karbia subject ta MIL along kachit thap dunia phan nilitum kitab ke tok phase pini pusot lasomai depo
second lo lake adun thulo symposium pinilata si emaka si ingputekang la si none pong dona lang arona teng lo lake high secondary arona teng la si la non la songbong chundet polote November mate phaikuni achik luang bong nilitum la so kitab patang pa misi high secondary council long thonam nang po anke morning 2021 penke class 11 along karbi a subject MIL a subject chethapo long 3 months basic course along kachari yang warning kachari lage majo kachari long lage lan aning polam be metric un da cho un it pensita che lage isi ning karong alam madak la hendo nilitum 120 paroi sireng ko be seat capacity la talom sovet igdet lo masinang tuning ri lo non nang app nang p2 thap o masi section b thap to lo section b 120 section A long 120 paroi sireng ko ke paroi ni replicate sita sai jog je paroi ni replicate ke thoman pinang ko la si lakke phan paroi si mate 100% masi lakke non karbi speaking atum lo karbi puge dagi nutawelo la si hi ininga rong dam ge lahen lo banga karbi kali atum da karbi alam nanga charli dunia phan aning ke hang la banga lo So Chengdeng ta MAC constituency angkang Rongmong Wepen Baliguri PWD atawar kaheno. Radatum kedam kewang kacere langbung langplet saide. Non kacari bom parivartan government atumaphan Chonghong bom ta nangki claim kleder ajok pini GT ni phai troxiar ni radatum thorpaksi towar kaceselampon. Laso towar Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council PWD-EM lapen local MAC kacerong pipi atumaphan kaselam ponjiaphan Rongmong Wepen Baliguria radatum kacuningri. Aji morning news, breaking news. Sotenanta constituency itu Baliguri to Rongmong blocker jitu rasta. Election amai sobe koi vote dile jita rasta banani boli koi aji din par ho goise kintu rasta to howa nai. Aji ami raije nije rasta updown ahaja koribo karone nije koribo laga hoise. Sarkar khali election homoy election karone voting karone ente khali ahibo kobo ar vote dile jitale ami rasta banai dim boli koi kintu আজিলৈকে ৰাস্তা বনাই দিয়া নাই এটো কাচেৰং পেপি তেওঁৰ এৰিয়া হয় তেওঁ আজিলৈকে এটো ৰাস্তা আহা নাই আৰু ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া নাই Pini Chiti ni phai Troxiar ni Dipu Arong Sopi Karbi Anglong District Congress Committee Asahiamalong Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Klembang Phiatum Mai Inipon Laso Mayalong Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Arputa Chepekpon Assam Pradesh Atumpen Ridakta GP-pon Lapen Alota Cheronpon Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Mai Phi Rina Bepi Penchenglok Bangtrokatum Mai Phi Arpu Chepekpon Lapen Kongchun Bang Arputa Bang Cricket Homaphan Arpu Pekponsi Alota Chepajirpon Laso Mayalong Congress Klembang Phi Bang Phuatum Chetodun Lapen Alohi Manpeng Karbi Anglong District Congress Committee Dun Maipu Ratul Teron Lapen Karbi Anglong District Congress Committee Kongchun Bang Surendra Singh Naratumta Chetodun Treasurer General Secretary Renuka Supi General Secretary Karnap Pipi General Secretary Susana Miliki General Secretary Bonkita
General Secretary, Guru Boisho. General Secretary, Principal from RP. General Secretary, Sotika. Sunaka. General Secretary, Kaya Therapy.